In kabiaksahan sin kita manusia apabila kita makadungog kabtangan panandas in sumud papikilanta amunain kasusahan iban sing kasigpitan. Sa adapun mga palanggungan na muhaakama Islam ingatun ta in panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala aun duang karinis. Muna panandas hakasusahan iban hakasigpitan in hikaruania panandas hakakuyakan. Adapun in panandas hakasigpitan kialimpal sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Baqarah ayat hanggatus kay mantaglima. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat yan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. In waw rin dun istinafiya, arapun in lam, pagtawakon siya muwatti'atun atawakan waqi'atun fi jawabil qasam, lianna aslahu fi ghayril Qur'an, ay wallahi lanabluwannakum. In banda kato sin Allah subhanahu wa ta'ala bunnal tuud tukasun na mu'dakamu bisyai'in sin uno na minal khawf sibu dakadain dun hakabuka ha mga piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala surun kau buka wal ju' iban sin kahapdi bangkaw makanan ng kahapdi inyan tumtuma panandas yan kay musin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naqsim minal amwal iban sin kakulang sin alta. Sibu daka manusia taka alta siya nag-usaha siya sakali wala jimatu impag-usahan niya nalugi. Atawa kan tao asal kulang to din alta niya. Miskin. Wal anfus iban tukasun kita sin Allah subhanahu wa ta'ala ginhawa baranta biya na sin video na sabot na nakauna. Sibu daka masakit kita atawakan mapatay kita atawakan amuin kalawaan kita makananam kita kasusahan hasawabsin amuin mga tao masuok kato. Wathamarat iban tukasun kita sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga panghiyanumta. Biya na sin mga jimatul limaway-laway yaon naawon in pagdunok sambil in mga panghiyanom sin kaibanan na nagkalawa atawakan nagkamatay. Wabashiris sabirin. Allahu Akbar. In mahuli ubus siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga panandas yatto daindaman hakabuka pa mga piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala iban na sin kahapdi iban na sin kakulang haalta iban na sin panandas hagin hawabaran, iban na sin panandas ha amuin panghiyanum, ampa kita iyan, iban papagkugkuya na mga sila amuin tao magsasabar. Alhasil mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pia pagtup-tup sin Allah ta'alin ayat niya, bangkaw nagsabar ha mga panandas kay mo yan, pagkugkuyag na kaw. Mismo Allah subhanahu wa ta'ala, yaak niya kaw magkugkuyag. Sabab may ta asawab sin amo makawa mo karayawan hapag sabar mo yan. In hikarwa niya amo na in panandas hakaluhayan iba nakahayang. Kialimpal sin Allah subhanahu wa ta'ala as-suratul Anfal ayat kauha antagwalu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa'alamu annama amwalukum wa awladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. In parman sin Allah subhanahu wa ta'ala iban ingatan niyo apabila kita makawas sa ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala i'lam atawakan i'lamu inyan hal hasil aun parkala dakula biya na sin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah ingata sin bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala wayrun Tuhan dugaing buat malingkan amurain siya. Nawayroon na lumaggo parkala buat malingkan amunin pagtuhan. Nabihanday sa mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala farmanyan. Siyabot sin Allah ta'ala i'lamu iban ingatan niyo alhasil subay kita amuin magtaga maasal sabab may taim parkala yan parkala dakula
annama amwalukum wa auladukum fitnah. Bunnal tuod in mga pangalta niyo yan. Iban sin mga kaanakan niyo yan, inyan fitnah. Bimana inyan panandas kaniyo. Sa laggo panandas sin Allah Ta'ala amuna in pangalta iban sin kaanakan. Biadi in panandas kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pangarta. In alta nakalando in pagkadilikaw niya. Apabila in alta suminup siya pajantong sin manusia. Wayron salla sin manusia in magdaya siya, wayron pianglangan sin agama. Sa adapon ayaw sadya in alta mo yan, suminup pabigi jantong mo. Amo in uno, di na kaw minsan tumunay sin jakat. Jakat kaya wajiban kay mo, tiap-tiap tahun. Apabila miyabot na in nisab niya, di mo siya, amin tupungan niya, di mo siya hipakuha. Atawakan, kikita mo yung mga taymangud mo yon miskin, wayro ni kakaos, di ka makakatukan nila makapagsadak ka makarihil. Atawakan, hikapagtakabur mo in alta mo yan, sabab mayta, hapang halam sin pikilan mo, dayahan ka. Amo in mahinang sabab, di na kaumisan umasip ha mga pagkahimo mga miskin. Sabab mayta, impangatod mo pabaran mo inikaw, dayahan ka. Suway sadya pagkahimo dayahan, indahon mo maglingkod-lingkod, indahon mo magmiting-miting. Na, bang mababa impangatod mo mga taymanghod mo miskin, tumtumo na sadya. Impanghu ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo insunto anta. In siya, lamud siya rin ang mga tao miskin. Atawakan, in alta yaon mausal mo siya pa amo in di kabayaan, maksiat, hinang maksiat, di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo nyon in mayta in alta yaon tiyawag siya panandas sin Allah. Kitaon sin Allah ta'ala bang di adin ka umusal sin alta amin bius kay mo yaon. Sabab bang kimangiin pag-usal mo, sin alta mo tartan tuha adlaw akhirat, asubuhon yan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala bang hamon man usal. Di makatikang insiki sin ipon sin Allah sehingga di siya maasubo. Bang hauno niya nakawa in alta ni hauno niya iusaha. Hahalal ka atawa ka na haram. Iban damikian asubun siya sin Allah ta'ala bang hauno niya iusal hauno niya giyasto. Biadi nisab in panandas sa mga sila kaanakan. Bukon saukat na kaw taka anak, halom kuyag na sadya kaw sabab may ta intiyatali mo, aun makatawang kay mo. Bang kaw lumaas aun makaayura kay mo. Bang kaw makapatalos na mag-school mas anak mo, masannang nakaw aun na makatawang kay mo, aun na professional mo. Bunnal, in anak, hambuk ini din ha mga salaggo ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intandaan niya sibu da ka kafir iwan sin muslim. Apabila sila kanugharan sin Allah ta'ala anak, landuing kuyag nila. Sa tumtuma, o kaw tay manghud ko aka may Islam. Nagpataod na sadya kaw sin anak mo. Sa wala mo sila na pintur wa agama. Di mo sila maraak magsambahayang. Iban bang mga kaanakan mo yan mga babae. Sakali di mo sila maraak magtabon sin aurat nila, piapasaran mo biubukisan in aurat nila, miyamanaw. Ampain katan sin baran sin babae ini aurat, mapuas sin bayho niya, iban sin dualima niya. Sambil siki sin babae. Suway kita makamaya, sambil siki sin babae inyaon aurat siya, hajumhurul ulama. Bang sila manaw suway on medyas nila, suway on di kakitaan, iban bukton sin babae. Ini. Suway ini tiyatabunan. Suway sadya in kakitaan amor illima. Nasuway on pinturon sin ama in kaanakan niya sin magtabon sin aurat sin kababaihan marayaw. Iban damikyan. Di niya maraak in mga anak niya mangadji. Denga sabab yaon di makahati sin kahalan sin pagtuhan, di makahati sin kahalan sin pagsambahayang, di makahati kahalan sin mga parkala junub, di makahati sin katan sin parkala pag-agama. Sabab mayta, diaak niya na sadya nag-school, wala niya piya pangadji. Wala niya piya hati sin agama, sin in pagpangadji iyaon wajib. Bang di kaw mangadji, wayron din ang mga anak mo piya pangadji mo, wayron nakahati rin kanyo ang papiyagturan yo, inka mo nagdurusa ka mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ka mo nakahinang, singka kahinang langgal syara, haaong gaos niyo mangadji, pangadjiun siya sa, wala niyo tiod ni wala niyo piyangadji. Inyon magdusa kaw. Nabang di jumato atawa kan di dumagbus in pagtarbiya mo,
impag-ipat mo yan, biya sin kabayaan sin agama Islam, tumtumain hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. In kataan kamu yan nakura, iban in tiap-tiap nakura, aasubuhun sila sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw akhirat. In ikaw ama nakura ka halam sinbay, apabila wala mo na paragbus in agama Islam halam sinbay mo, labi luba na wala mo kahinduan in anak asawa mo sin pag-agama, tumtuma. In ikaw, asubuhun kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mayta wala mo sila kahinduan sin agama Islam. Mga taymangod na mo agama Islam, suway ta ingatun marayaw, in kita ini, lugay ta rin di halam sin dunya ini, di kita ini maig, halam sin panandas, sambil na sadya kita ni dagpakan sin kamatay. Sabab ubus na imbayta sin Allah Ta'ala sin paratungan kita panandas. Hangkan ayaw kita lumawag labayan amin di kita paratungan panandas. Dagunuin angan-anganun ta unin pangayon ta pa Allah, ya Allah, anug harai ako kasabar, iban sin pagrida, hauno-uno na panandas paratungon mukaku. Amunyat yung suway ta duaahon pa Allah, suway ta takamahon ingin hawa baranta, hauno-uno na panandas paratungon kato sin Allah. Sabab may ta in kita, di kita ini maig halam sin panandas. In manusia apabila siya daran pagparatungan panandas inyaon tanda sinlasa kana sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa adapun unin makasusa. In makasusa mga palanggungan na muagama Islam apabila in tao di na siya pagparatungan sin Allah ta'ala panandas. Tumtuma, hali kaw marayaw. Sabab inyan lando in pagkadilikaw niya. Hahadith kaya bayta ya Anas radiyallahu anhu. Nagsabda in Nabi sallallahu alayhi wa sallam, "Idha arada Allah bi'abdihi al-khayra, ajjala lahu al-'uqubata fi ad-dunya." Nagsabda in Nabi sallallahu alayhi wa sallam, apabila kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dihilan niya karayawanin ipon niya yan, tartanto in ipon niya yan, da hindi ipahababaw sin dunya, tukasun niya na. Paratungan niya na kasigpitan, biya na sin mga nagkasabot tayat to. Uno-uno kasigpitan magdatong pagkabuhi mo yung panandas kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan, sabab mayta, hasabab sin lasan niya kay mo kabayan sin Allah ta'ala, dilan niya kaw karayawan. Siya yari in halii. Wa idha arada Allah bi'abdihi syarra, amsaka anhu bidhambihi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah. Rawahu at-Tirmidhi. Adapun apabila isabi na Allah subhanahu wa ta'ala mabaya niya dihilan kangian hasabab sin kakahinang sin ipon niya, sababin Allah subhanahu wa ta'ala bukunday na mga sipat na dihilan kita kangian. Sa may ta kita makakakangian, may ta kita makakawaadab sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyaon hasabab sin kakahinang sin manusia. Apabila kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala paratungan niya kangian intao yan, unin hinangon ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala, paagangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In uno-uno na amuin mga panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala, di siya pananamon kasigpitan din diha bawaw sin dunya, di. May tayat to paagangan sin Allah ta'ala bidhambihi, ay bisababi dhambiha, sawab sin amuin kakahinang sin manusia yan. Hatta yuwafiya bihi yawmal qiyamah. May tayat to di pananamun sin Allah subhanahu wa ta'ala in kasigpitan niya da hindi hababaw sin dunya in panandas niya hasupaya sukutun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala magbayad siya sin mga kakahinang ni adlaw akhirat. Allahu Akbar. Nga adlaw akhirat mga kiaulungan sin Allah. In paso yaon hababaw sin umo. Wayron kasilungan mo. Wayron kapangayuan mo tabang. Wayron pagkaon. Wayron mainom. Wayron katan. Hangkan, bangin ikaw o kau ipon sin Allah, di na kau paratungan sin Allah ta'ala panandas din di bapo sin dunya, tagama na kau. Tagama na kau, sabab mayta, yatto yan tiya tagama kay mo in siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala, yatto adlaw akhirat, amo in sabisa-bisa. Wayron na kapangayoan mo tabang. Hangkan, magsarang sukul ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, bangin ikaw, masi-masinya kau, piaratungan panandas kasigpitan, hakabuhi mo inyan, tanda sin ulong iban kasila sa kay mo sin Allah ta'ala.